tuge daturu mi mawduge dairage teren algomme miyadu jumlawateka wahaka takkamugenda shaysuddin mi mawduge gotuge miyoti hayatuge daturu kobaba mi mawduge taarafake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd ade hayatuge dature bunumun awun menna waraggina maanatake dehe kodde ege gani allah subhanahu wa ta'ala mi duniya insanun labwafmani mi waguti tanek gotuga maneki etanegga daimattaka awun men haya vedu kurave tanen nun gotuga awun daturu gossaves daturu emburi annani ehwe kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam awun menna bayan koddewa fawi mi hayatuga misal jassum ekalefanuge mitru sahabi kamuga abdullah ibn umar radiyallahu anhuma danne kun fi dunya kan gharib mu'abiri sabili mane kitiba duniyega washe birette se fadain adno da maghoras ko fadami fadain ehme mi duniyege asu hayatuge dature bunumun awun me benge komme miha kos me daturu nimmalafa enage eba ehem manzilaka ehem ukhrawi hayataka ena daturu daan jehekan ei allah subhanahu wa taala ekalage mi duniye hedde mi kaunuga labwafa wa ilahi sunnate komme echki fanawe dani echkam wa kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مانك بمتيغا كومچكي فناويچكي الله سبحانه وتعالى وجهه فيوا ام ايبسچ دمينونانك مي حياتك ميتنوغا بودا مي سوالغا مي مانكوربني حياتك دتريكي اون مي بونبني مي سبب كما لفا خور adame hayatuge dature bunima awun wenna megen dehawane bismillahir rahmanir rahim foga me hayatuge dature bunu mega awun men dehawane insana kamagayna allah subhanahu wa taala haddawa komme makhluqen eche dunya upam visure fatangos eche maruma hamayen enage dirumuge hayatuge me heda kura duwasta egotun awun men balalairuga me awun men me dirumuge hayatuge sirru deneganna kamugawana awun menaki ma allah subhanahu wa taala imama bekamuge gendane kalanga rasulan imama bekamuge gendane adi hamayaga me ekelefana allah subhanahu wa taala me levvi risalatan awun men imam buma kuga awun men kuri misara kuri iman kamuge baataka islam kamuge baata furihma kutuga ada kuram hekmuga anjen mane ki me allah subhanahu wa taala odegamba kan qabul kuruma me ekelang rasulun fono bikama ekelang fettababa lebikama ekelang malaikatun fono bikama adi me hiyomi mara nobami mara akhirat duha mikanta tage ki imam ba me hekmuga wanjen ekotun ane agunmen balalairuga agunmen bisnale mejani agunmen himedigendani egeteren kom bike gatoe maneki e hayatuge daturuge sirruta denegane allah subhanahu wa taala angwafa gotan hayatuge daturuge misrabo kurigenda mihekuto nuwata enage hayataki bekaru gotuga hawa nafsan hedekura etchin hayat tei kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam age wasiyataka balalairuge kalefanu wasiyatu munani thiba mi hendun vejjakamuga wanama habir wanden tiba maneki mi iru araf kama tiba mi ane hendun wanden hunnana ko intizar nukura tiba ane mi hendun vejjakamuga tiba habir wanden hunnana ko intizar nukura she adi tiba ane marumo kurin wada tiba ya lifawa sihatu ke beenun tiba ya balimadu kama kurin hayatu ke beenun tang hifashe adi tiba marumo kurin dirumu ke hayatu ke beenun tang hifashe enkama agun menna balalairuga inbari midalam yunani hagigatuga me dirumuge maaneki nota me dirumuge hayatuge maaneki ane mi dannawakmuga wana hiyagandige misale e maneki e hiyaganaki eki abades in halate gonna nechenu eki halataka badalu munda ecche ema allah subhanahu wa taala labafa komme echki echika allah subhanahu wa taala kandalu bafa ajuluku mutta thamukurum foga agun menna wakegenda echen ei hama maneki komme insana kamuga venemas maneki kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam oki mutam gote gotum ambiya surujaga tiri satanwaratuga ma allah subhanahu wa taala wahi koraba yonani wama ja'alna li basharin min qablika al khuld fa mitta wa hum khalidun maneki kalek fanuge kurin ebbes mihakati allah subhanahu wa taala ta abaduge nimate dibba fennoe adi ne kalek fan awaharu kamuga venes mihonnaki ane ta abada tiben benote mi tibikamuga nes mihumes marugara dekamundane hamanenga to kurani kullu man alaiha fadime izzadin ishara kore gota wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram maniki insana mi duniyege hayatuga komme hisabakun enage daturu nama furiham kurum foga eneki mi hayatu makegendane mihe hamekani ta abada daima udigwa farat ekam goindani armen heddebi allah subhanahu wa taala himma mirikar kurbani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram
شمهرا ميهايسا معلومه هم بدون طريق فراتن لفا سؤالك جيلانا SMS مديركم سؤال گمينني حديث کا اندے اللہ ہٹکا رودیں ہفا فمیہا گے مونو حدی آہارو گے راستائیں دور کروین واہک میگے تیرےگا رمضان مہو گے رودوس ہمنےتو ಅದು ಈಗ ಮೀ ರೊಬ್ಲಮ್ಮ ರೋದೇಕಿ ಫರ್ಲು ರೋದೆ ಇಂಗೇತ ಫರ್ಲು ಅಳುಕಮೇ ಕಮಕಿ ಏ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ರುಕುನೇ ಕಮಕಿ ಎನ್ಎಸ್ ಎಮೀಹಾ ಏ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕಮೆಂಗ್ ಏನೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರನ್ ಜಿಹೆ ಕಮೆ ಅದಿನ ನುಕೊಫಿ ಕಮಗನೆ ಫಾಫೆರಿವಾಣ ಕಮೆ ಗುದ್ದು ಕಮೆ ರಬ್ಲಮ್ಮ ರೋದೇಕಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ದೆಂಗಿಫಾ ರೋದೇಕಿ ಏನ ಸುನ್ನ ರೋದಕಿ ಸುನ್ನ ಅಳುಗದ್ದಕಿ ಮೀಹಾ ಏನೆಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುತ್ತಂ ಬೊಮ್ಮಗ ಮಕ್ಸದಗನ ಕುರಾಕಂತತಕ ಹಿಮ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಜ್ಫುಲ್ ಅದಾಗಿನ್ එකලාගේ ෆරලු කුරබි අලකමෙන් නූන් අලකමෙන් එන දාකොෆි කම්ගා වනම එකමුගේ සවාබ ධර්මනේ ඉතුරුගෙ ලිබෙන් දාන එම අගුණෙන් ෆරලු ෆස්මාදක ඉස්ෆාහුගා මේ කුරා රවාතිබ සුන්නතක අදි සුන්න රෝදතක මිඛාලි කන්දතක දීනු අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා ශාරු කුරබා මෙනනි කුරිගන ඉෂාරා කුරගා ඒ අලා ඒන හෙද්දේ ෆරාතා දෙමෙදු ගොන්න ලෝබි ඉතුරුන් හාම කොද්දේ කම කොතක වාතීවේ ඒගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා අගුණ මෙන්න එක බයන් කොද්දේ කීත් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ ඉෂාර එකම එකම ඉෂාරා කුරබා මෙන්නනි hamam Dr. Musa mari daare fada mitanu gawan hama iche du kolla ngata ei mihara hadith ga meti man sama yawman fi sabilillah ba'da Allah bainahu wa baina waqi mi jahannam kharif 70 kharifa mane ki emiha Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga mane ki emiha mi hama bay fahar awon mi ka mutlaq roge kamge ad muqayyar rode kama misal mutlaq rode ki ena hama Allah hattaka de duhe do rode fanotena kaache nolibuna kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam rode hippawa igotun rode hurun adi me ena misa hom burasati nuta maha kutin rode kamuga migota Allah hattaka Allahumma ena rode hifabi kamuga bani nam ena ya narake ademedu jahannam mane ki haddi kharifa me kiyani ilmuringe dosar arabinge te kharif beenun qurani ei aso me agunu me kiya kommes mingade egane haddi aharuge rasta kama me hadith sharahaga me imam nawawi svidal fawe ei heme ma egani aslu me agunu men me Allah subhanahu wa ta'ala taka rode hifumaki me amalaki me agunu menna ehin amataka war tafatu amalaka wative agunu menna Allah subhanahu wa ta'ala miha bodu darumay insana nu bakantattaka duruko me aslu fardu rodaya adi komme mukallafege macca agonu mi boddi salamatun hori kari kodana kan libigama komyaku ifun lazim kurawwa fawa mi rode mi hanunto e ham amukate gawon mi kya sunna rode not Allah subhanahu wa ta'ala mauga enama rode kan hurum ikhlas tari kama ka hunna mi haya mi dharma libigama wa mus awme mi hama mi awme mawdu ambari dairuga hayatuge daturga waga dakkairuga awme insanu ma Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyaga levu mafawga awme ulen beenuwa gotaka uluma dokollawa fainno me wani awme hama balairuga insani darifas kol fashion service mi ha hisaban airuga hama eki iruga eki zamantawga insanu e hayatuge magu dekke omattaka rasulunna nabi ma Allah subhanahu wa ta'ala fonu wa faibabe ko ba rasulunna nabi insanu magu dekke omattaka mi fonomge hikmataki ati sharakrogot mihar Allah subhanahu wa ta'ala mi adam ko fana feshigin awme ke man nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hamaya mi ane tafat zaman takuga tafat gomta hoga kafat gabila tak tafat kar dareko tak nabi bekulun rasul bekulun fonobi ifratam bal mahiga ma Allah subhanahu wa ta'ala insana bimuga khalifa ekam galwa ena eggama kanuga maikurawwa enen halal nangotekati rod barakatu godu labba adi e insana ehin huriya echege macca maikurawwa vairuga e insana ataka Allah subhanahu wa ta'ala misalaka agunu dannakum gawanama hayatuge manhaje usutake gawatake kande naluwa ekalaange makhluqundake miheddevi haddahu duniyage milevvi ehpawga Allah ekalaange agunu ek insana dunimati kura nobayakantattakan azab devwa kamga wanama e alaya bunum ikhtiyar bay hadda baris kala ko ibaras kala ge miyala khalgu korawwa duniyamacha fonobi kamako miyala ge hayatu ge manhaj miyala ka bayan korno devbai miyala ya shariate bawa no lebbai miyala ya halal kandate ko ba ka me haram kandate ko ba ka me bayan korno devbai ehimma kihine ki mi kon haisete kon toye ibaras kala ge miyala ya misalakan azab devwani ehimma ma Allah subhanahu wa ta'ala agun menna e hujja insana ene ekalaga macca gaamwe oto nodenu mattaka ekalaga wahi kurwani wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula
imate Allah subhanahu wa ta'ala bayakan azab midevani nuwata bayak halak kuravvaany adi akhiratuge semihun azab midevani emihunna tim Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalum fonuwa e rasul bekalunge dawatan iman nuvimay e misalaka balemahinga agun men nooge faanu kamuga venamas nooge faanu ekale faanu gamuga mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta kamaga tawhid ge dina gawale mati nostek wansa sunna harunne enne sekale faanu gamuga mihun iman nuima ekale faanu Allah subhanahu wa ta'ala mi dua kuravvaany rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyarai innaka imtazarun yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kaffara maneka dabarskala ge mati ka goti ge dorana ebiskale kafara gunu bhattawande हमें को तो मिसाल का बले माही आगुण में गई मुसाक फान कमुगा वे नमेस आदि इसाक फान कमुगा वे नमेस आगुण में मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फियवा खम में नबी बेकले खम में रसूल बेकले को ए बेकले के गांव के मीहु ईमान नोई में मीहु नट्टा का दुआ कुरेबी ए मीहु न मिसाल का हला को गने दिगन दियो मट्टा का इन नमेस आगुण में मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फान को दुआ गियामत लस्को लेबी එකලේෆාන ගමුග මීහු එකලේෆාන එක වත්තරවත්තරග අසාබ දින්ගිරුගේ සර එකලේෆාන තොයිෆ වඩානේ දතුරුග එකලේෆානුගේ මේ ෆෑම් පුලුන් ලේහොරි ෆෑවන් ජෝඩුකොළ ෆෑම් පුලක තැබ්විජ්ජෝ මද වී වර එමිහ එකලේෆාන අනියා කුරිරුග එකලේෆාන මේක විදාල කීක එකලේෆාන විදාලවනි අල්ලාහුම්මා ದಿ කෞමි ෆඉන්නහුම් ලා යඅලමුන නදබරස් කලාකෝ මියලා ගමුග මීහුන්නේ නේගෙනී මෙහෙම රස් කලාගේ එමුන තෙදමුග දක්කවා එම්මා तफातिक ज़मान तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलुम फणुमुगे बेनुमकी ए बेकलुम बडागेम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मनहज एमिहुन गोलिबु माने की तौहीदुगे दीन एमिहुन गोलिबु अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीक नुवा रसकलाकमा अदि कलांगे शरीक नुकुरुमा अदि कलांगे शरीक रा मीहा गफा फुसो अनुदेवाने कम बयान को देबुम फौगा दें एमिहुन ए कुत्तकन इंसाना ए कुत्तकन अरागे फिकमुगा वानमा कियामत दोगे एमिहुन अजाब बिलबेने कम बयान को देबवा अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला होती इंसानियत हुज्ज कायम को देबवा एकोते एक नुकुराशे तम अल्लाह मेवती रसूलुम फोनुबाफे ए बेकलुम में हुज्ज काम करबाफे दिन ते बयान में देखे ने इतु रुजर नेते तिम अल्लाह सुब्हानहु तिबायकी एम मा मतर मखलूक तो हदवा अदि सिकुंडी के नियम देबवा हिंगुरी हाचे के मच्चे तिम अल्लाह सुब्हानहु ताला माय कुरबी में शमी अलवन हम मी हयात के दतुर वाह के दक्का मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों बिम्मती गाले विवाह किया मी रसूल बेकलु नबी बेकलु फनो विवाह किया मनहज बयान को दे वाह के तक कमी हुरी वाह के तक दक्का एरुगा अनेतर हम एम फुरतम कमक अलगोन में एंगुम वर मुहिम एकम के को बाबाय हगीगे मकसद की इंसानों में बिम्मती का लवाफा वो मुगे को बाय मकसद की अद शक्कन अल्लाह सुब्हानहु व तआला में इंसाना में इंसाना जिन्ने में बिम्मती के लेवी मकसद अगुण में नेबसेंगे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम एवस पराता काड़ो कन्नो कुरु एकिरे तो कुरान होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल ज़ारियात को बयान कर रब्बाफ यानी वही कर रब्बाफ यानी वमा खलक़तु जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून तिमंग अल्लाह इंसिना जिन्निन हद्दम तिमंग अल्लाह अड़ोकं कुरुम मेनुवी එහෙම මේ අගොණ මෙන්ගේ අස්ලු මේ ඉන්සානු ඉබ්මති ලැබ්වි එහෙම මුහිම් මක්සද කිය කනෙක්කම කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මේ ඉන්සානා ඉම්තිහාන ව කරවවා එහෙම කිරිද කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මේ තියගෙතරින් එම්මෙ හෙව අමල් කුරානි කාවතෝ බෙල්ලෙව මට්ටක ඉන්සානා බෙ ඉම්තිහාන කරවවා එහෙම අල්ලාහ් වහී කරවවා වනේ කි තිමන් අල්ලාහ් මේ 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 දිරුහුම මරුන් දබ්වා වනේ මේ लियबलुवकुम अहसन मा के गेतरिंग हे अमल कुरानी कागतो बेल्लु मट्टके अनेकम की अगुण मेन्न मी एबेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलागे मी इंसानियत अगुण मेन्न खिलाफत निकिया माने खलीफा कं हेगोतु गादा को ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रद कुरान ग प्रथम इंसान आदम अलैहि सलाम मी बिम्मती ग लेव्वि हिंदु अल्लाह सुब्हानहु कला इरादा करबि कम कम हम करब कला इरादा करबि कम कम कला कुरवान नमस अगुण मेंगे मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइका बेखन वही कुरबी व यदकुना लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी खलीफा गोतुगा इंसान में एक कफ अनेक को आउद मेगे मकसद की बिंग हे गोतुगा आरास्त को एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान गे एहन आयत ग वही कुरब वलक़द कतबना बिज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्न अल अर्द यरिसुहा मिन इबादी सालिहून एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलागे मी विवाहक ज़बूरुगेस माने कि दाऊद अलैहिस्सलाम बावाले ज़बूरुगेस बयान करवा फदें मी हम कशम बिंग हेगोतु आरास कुरानी अल्लाह हेवलफा आड़ुन्ने एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी बिम्मतीगे हेवलफा मी हे कवुं ए कोम्म अंहेन कव्यस फिरहेन कमी दजिनसोगे कोम्म मी हे कव्यस वुन ए एमी हे को हे अमले कोफिकम गावनी नम शक्कन एमी हेगे हयात की बाजरी हयात एमी हागे मी हमी
nuba amalek kofiya ege jaza Allah devwan em hawwa gifana adam fana bi macca fono wir Allah wahi kuna qul nahbita minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhil wala yashqa mane ki tie de mafiri kabalum bi macca fa bada annawash mane ke mi mane timan Allah subhanahu wa ta'ala ga adrat an hidayataka ekuge ege hifatta bi kamuga wani nama du hakwas tie de mafiri kabalum magfur digen nudan ei Allah subhanahu wa ta'ala ge awun men e hidayataki qiyamatad dan Allah subhanahu wa ta'ala be diinuge hidayah me diinu hidayatu matige hiyaluga awun tibiya henda ko awun magfur digen nudan ehme Allah wa hikra man arada an dhikri mane ge kalag me hidayata furagas dif mi hakinato fa inna lahu ma'ishatan danka emi hadati undago dirun madakka wa hoshe wa nukhri lahu yawm al qiyamati ama ade mahshar kuravvaany kanu mi hekkotuge mita hagi kanuwa kanno physically kanuwa kan mane ki enega haggu bas ena nabiyyun rasulun mi genne bi risalatu awon me Dr. Musa Amar vai wa kore faden Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyun rasulun fonum wiki kuranto suwaruge ufawari kam khabar debuma narakage bah inzar kuram em Allah wahi kurabba bani rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna Allah hujjatun ba'da ar-rusul timan Allah nabiyyun rasulun fonum wi e nabiyyun rasulun fonum mafahmi hunnaka Allah subhanahu qiyamad duho timanne gaataka naade risalate rangalugote bayan kore timanne menaka irshad nudevvai rangalugote buneu devvai ehme nonna evs excuse mane ki nudekkumattaka emehonna dekkene evs bahana nonna nati ekamattaka ehme aslaki warasafu ehme kit rasul sallallahu alaihi wasallam ekalefan wadagen awun men ekalefaanuge mi gamuge mihun ero ehun halakan edigen nikan kalefan wahake ki me de kamugawan udon hilage wa mi ware genna bala kuri gommat hala genna kalefan den tibam Allah istighfar ko heol amal ko kantat kura kamuga de kalefan emge terega wani ko helapa mihe ko wani ko kinetto em hala kuraba em awun bisnge baje mi hayata medu awun mi hayat levvi waram mativeri maqsad ke awun labba mi insana ke aadage mihenun Allah maak kure mi insana hem makhluqa ge macca adi malaika be kalunga macca maak kure bi misaw battake Allah subhanahu wa ta'ala ilma ma'rifa ya insana hidayata mi huriha kantat mi ekolege waina ruhaniyatu eba jehe iskuran enage maddiyatu ge macca egota vejje kamunga shakken insana ge dihaya bes baajjori gendan adami dini suwala jawab program adami program ga algome kuriya daayur ga tebe fon algome program ga bayrum ga fursat me hulwale fas hagigatu algome program ga beenu makiwes tebe fon ga hippul go fede dini ek ek suwal tak jawab genestinu ad algome bakki mawdu ihtiyar ko mawdu ka wah ga dakkam diakam ga vi namois tebe fon ga hippul ga ham ebbes suwalen ufede kam ga wani nam suwale kurum ga fursat me hulwale wifa ad hatten nuedden hataren ashen ek mi numberan sms kuravvaany suwalwes fonu wevene adi suwale kuravam beenu fulwakam go enna algomena gulage algomenge dini ilmurina wahage dakkadam beenu fulwakam go wani nam e fursates me wani hulwale ifa e beflege nanjese mo fawga hama midennevi numberan hatennu edden hataren ashen ekaka sms kuravvaany erun irad kurave algomena ham suwal tallibe munda minbarakum tie beflunge suwal taka jawab demu gendana ya mi mawduge daayira giteren hayatuge datur mi mawduge daayira giteren wahage dakkawru hama makhluqutta ufaddawa fami wani enames bimmatige khalifa kan insanona devumuge beenamaki ko baba adami mi Allah subhanahu wa ta'ala emme man emme matiyori mi makhluqatu haddaba piyonnani insana egotun kid qur'anuga miyonni fasaw me man emme riveti emme masuliyat bodu echegotu haddaba meti insana kangol me negidani kid qur'anuga sotel israga onnane ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa faragat karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا माने कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला में इंसाना माक कुरबी में वलकर करमना बनी आदम व हमलना फिल बर्रि वल बहरि रगमा कंडुगा एना उफुल्ले में दर्जमति कुरबे वरज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात एने टका तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हलाल रंगलो तकति लेब्बी में मिसाल का काबो तकति बावत तक मिसाल का गई मेवा या तरकारिया मसमहा मिसा मीठी का मुकाबले का मुकानस देवनी में वफद्दलनाहुम अला कसीर मिमन खलकना तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदवाफा तकति के तेरे गिन तकति के मच्चा इंसाना माइक कुरे बमको माइक कुरे में तनो में इल्मेर में दान अफदल तफसील को तनो के मती बिबस के नमाने के एम मतेरे इंसाना को तो एम इंसाना मतियोरे कुरव्वा फे इंसाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हवाले करे बिन तामीर को माने की बिमुग दिरियोले एने के जिम्मा एने फुरिहम कोतगा अदा कोफ्फा एने जेहिगंदे अन्न मीहा एने के जिम्मा तंग अदा कुरु मट्टका ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला
mi mane ki giyamata jihenden ekalaage sunnatu ge labba fawago em ekalaage mi adam ge faanu pechige mi hedde horiha insanu na kes komme mi heko se mi hege zimma mi hege dawro ada kurma foga ane mi heken enege furihama zimma ada kurmen egotum misale ka bay mi hunne ki ilmarin kamage ge labba fawani ane bay mi hunne ki mi berin kamage labba mi tibi mane ki siyasi mi berin kam gamuge berin kamage labba mi nani ane bay mi hunne ki mi masaka kuram kamage labba mi nani ane bay mi hunne ki mi ane Allah subhanahu wa ta'ala moge jihad kuram mi kam gole ba mi onnani ade ane ba mi honnaki tafat wattaru ge mi ane ilmu ge libege di epo gaun menna badanne sah tabi mi tabi bekalun evvare ilmu fula kuravi dembadanne bekalun evvare ilmu fula kuravi hama egotu agun me dirune patta kam gara misale ka agun me furatama imarate mi hadani ane hatar kanu hatar mudi jaha fan la agun me imarate mi barage den epo agunmen dirumuga hayatan badalutaka agunmen ge darin iturwa waraka agunmen ege badal kurum ginda misale ka furatama den galun raanani raana fefo ga mi famfurale lafa ege badalu ge famfura naga agunmen ge taga siminti tinu jahafa epo agunmen ege ga mi ane mi galun raana fa agunmen ge siminti jahafe wallpaper halda mane ki daruriyata tahsiniyata hajiyatu ke tere mihuriya kan ta agunmen mi kurani ko agunmen ekanta ta agunmen ge dawre sama ada kur nimunima den agun menge daring agun menge zimma ada korum korum sei hagigatu ke bimmatiga khalifa werikan kurmane ki ila man yarisullahu al-ardh mane ki Allah subhanahu wa ta'ala emme faham bimar to kurabe ka hamaya mi khalifa kam mikota demigen daane شبه سما معلوم بدون ترينگ سوال ك جهلانا آد مي موضوع کے دائرہ کے تیرے بدون ترينگ سوال اگو من می دیکھے واہکا کے گولے گوتن کنن می سوال می آماز کرنی ایم میں مخلوق کے حیثیت انسانا کے ذمہ تک واجب تحقیق کو بہپا insana shakkenne agun men bi duniya matiga agun men Allah ga alek gotuga baange baje adi enage duniyawi hayatuge emme muhim zimmaiki enage mi ukhrawi hayata mi kura daturuga e haya baajjari kurumatta ka masekka kurum ema kiridu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mi kam bayan kurabba mi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala anghana kafisa difiriyam he amalek kofika mugawani ena baajjabari tirwome dakkawa miyati wala najziyannam ahsani ma kanu la ya'malu markidi Allah subhanahu wa ta'ala emi heke kon mi emme e ko ka amalek gem hewgotuga ekalanga jaza devwan ehm haqiqataki awun menna mi awun menge hayatuga awun men mi bay mi hum bunagotuga misalaka mi awun men duniyege ulem mi jehni mahadamaves ena duniyawi hayata diru ulem mi duniyege edumma manek mi duniya hayataki kiradu qur'anuga Allah wahi kuraba wa mal hayatud dunya illa mata ghurur manek duniyawi hayata kuda kuda waguti ufaledde ech e ma agobodo chen misa duniyattaka mase kuram hiyedan ena badattaka duniyege horedan ekam akhirattaka masek kuram hiyebane mahadamaves maruwedan e ma haqiqataki ena duniyege horeken enage suwaruge ena binam kuram mi chen e ma gonmen again mi umatuge salafus salihun emi bekelam mi hayata deterege hellun kurwa kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale bekalunge sere hama agon men duniyawi gotum mi kura horiha kantatte kaavani kuruma aili kuruma vyafari kuruma duniyawi masekkattaka gedoro bina kuruma daturu fatur kuruma agon men darin tarbiyat kuruma eto ama hayatuge mi marwande insanu kuranje horiha kantatte kuramun ustendi egotum vyafari kurabi agon men gene mashhur hadisa kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi muslimunge dosar magmati bazar take taif ga ukaz kiya mashhur bazar ta zil majannaya mifada tantanwi bazar ta gaam kore kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam defaratu sahabi vyafari kam mashhur tibi tibba kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagen den nabi etanuga mi marwa moloifa oi hikifa kuda bakari egeden nangawa den nabi kaakuto mi dinar dirham difa gannani hindu asabe kalunge tereng ham tim ekalefa tim fahare gotat hadith pro kuravvaany bes echka vidalne den bekala ku vidali Allah rasulati diri hori kamuga wes timamme nuganhana ehtige kamfak kuda aybu hori echke e ay rabinge terega amotegga me garibakari jamal sebe kalum misalaka darifoge ufandu me habwana do lankiya do agiga katilan kamuga wes adi gurban kuran kamuga emme rangolo eche e balme katilane hemwegen ekalefan demi bayan koddemi hama kasham inna dunya ahwana min hadha alaykum mane mi dunya ge nikamit kan tiyaba ma macca bode mi abure bes eken geni aslaki kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehem be hadise ga kit rasulullah hadith qurbani mali walid dunya wa mali dunya mali mane timan kalefan mi dunyewi hayatuge kan tattaka wa ke helligen node adi dunyas
ඒක දුනියගේ දරත එකලේෆා හැල්ලි වඩානු ගන්නවා දුනිය සල්ලවාන වල මා මසල දුනිය මාන තිමන් කලේෆාන මිසාල මේ දුනිය දෙතරේක කමසලි මේ රාකිබින් සාර මින් යවමින් සාහිබින් ෆස්තලල් තහතරරින් සමදරා තරක මානේ කි ඒ හුණුගද දුවහෙග්ගා සවාරිග දතුරු කොෆා ඒ හුණුගද කොම් හියලෙක් ගහෙග්ග හියලුගා මඩු කොල්ලාව හියාගේ ආරාම කොල්ල මට මඩු කොහ දෙන් දතුරු ෆටාමියගේ මිසාල එහෙම අගුණ මෙන්න බෑගේ හගියතකි ඉන්සානා කිතෙම් වරක මේ දුනියවේ හයාතුගේ එන බේණුවා කිතෙම් ලණුදන්තක හොන්නාන කිතෙම් කන්තතක හාසිල් කරන බේණුවා එකමකු එනගේ අස්ලු මේ බිම්මතිගා එන ගායම් කුරංජ රිසාලතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ බයන් කොද්ද මේ හිදායතුගේ හිෆාට්ටා මේ දින් මේ තම මේ ඩොක්ටර් මුසාමර් ෆා කොරි ෆදෙන් බින් හොගතු තාමීර කුරුම් ඒගේ මානේ කි තාමීර කුරුමකි ඒගේ තෙරේගේ හිමනේ අවගොණමෙන් අවේ හයාතුගේ ඉන්සාන මිලෙවි මක්සදා ගොත එන මසෙක්ක නුකුරා කමුගා වනින එනකි බිම්මති ෆසාද එම අල්ලාහ් අයි කුරබි මේ අවගොණමෙන්න මේ බිම්මති අවගොණ මිසාල් මේ ගාරෝණ බිම්මතිගේ එනකි තනවස්කම මුදාවරිකන් දෙව්වි මිහ එනගේ වාහකේකි වුණවේකුතුගා එනගේ khazanaගේ තවදන උෆුල මට්ටක සතේ කරක මීහුම් බේණුවේ එහෙම අල්ලාහ් කම එන හදාන් කොද්ද වබතගි ෆීමා ආතක අල්ලාහ් දාරල් ආඛිර මානේ තිබාය දුනිය الله سبحانه दुनिया वमा आखिरतो तिमा देवाह देवुन तो तिमा देश माने की वला तंस नसीबक मिन दुनिया दुनिया तिबा देव मिंवर माने दुनिया के गुण में नसीब तक भरता लब्वा हंदा नतानु लाश एक ही वगे वला तबगि फसाद फी الارض ما बिम्मती के फसाद कुर्बा नेदर इन अल्लाह ला युहिब्बु المفسدين الله سبحانه وتعالى फसाद कुरामन एम इंसाना अवगुण में बिम्मती फसाद कुरा असल की इंसान लबी मकसद नुंग ए एने की अल्लाह हम बता फिरौन अल्लाह सुब्हान व तआला एने फहवा गुतो आर गरगो वगतो एने ईमान वे एकम अल्लाह सुब्हान व तआला दन्नवी आलान बिहार हेजे तिबाती ईमान बिमती कोरी तिबा फसाद कुरम नदिए वकुंत मिन मुफ्तिदिन खते वा की फसाद कुरम मी होतरे हिमने एम अल्लाह सुब्हान व तआला कोम मी है कबस दुनिया एने देवा होरी मेंबर देवान एकम अगुण में दुनिया भी हया उखरवी हया बाजरी कुरमटके अगुण मसे कुरंजे මේ අවුණ කොට චිත්‍ර කොල්ලාන මේ හකීකතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ අවුණ මෙන්ගේ හග්ගුත හකීක බයතනො අවුණ මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හද්දවා මේ හකීකතුග අවුණ මෙන් හෙද්දෙමුගේ බේනම කී අවුණ මෙන්ගේ zimmataki අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එංගේ කොතම් මේ දුනියමතිගේ උලොන් එකලංග අවුණ මෙන් නට්ටක මේ ෆස් කමෙන් අබේ අමර කරවා ඒ ෆස් කම් කුරංගේ බජ්ජේ හකමෙන්ගේ අවුණ මෙන් ඊමාමාන් ජෙ බයන් කරවා එකන්ත අවුණ මේ ඊමාංග බජ්ජේ අවුණ මෙන්න කන්තත්තක නහි කරබහ පොර එකන්තත කොණ මෙ දුරහෙලි වාංජ අවුණ මෙන්න කන්තත්තක හුද්ද කරබහ පොර අවුණ මෙ එකන්තත කුරංගෙ බච්චේ ඒ හකීකත අවුණ මෙන් දුනිය ෆොන මක්සද කි අවුණ මෙන්ගේ zimmayaki ඒ අමානා ෆුරෙම කොතක අදා කුරුම් ඒ අවුණ මෙන් කුරින් ඉෂාරා කරයතු වම ඛලක්තුල් ජින්න වල් ඉන්සා ඉල්ලා ලියබුදුන් තිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අල්කොන් කරමනි තිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉන්සිනා ජින්නින් නහද්ද මේ අවුණ මෙන්ගේ වාජිබ අවුණ මෙත වාජිබ කම අවුණ මෙන් හෙද්දේ ෆරාත අල්කොන් කුරුම් දෙන් ඒ වාජිබ ෆුරිහමකතුක අවුණ අදා කුරීම ඒගේ බදලුක අවුණ මෙන්න මිලිබෙනි අවුණ මෙ ලිබෙන් ජේකන්ත මිසාලක අවුණ මෙන්න ෆුරිහම සිහතු ගනිම කලියා දෙවා ෆබින් අවුණ මෙන්න දලු ගනිම බෙලු ලොලුම් බෙලුම් ගනිම දෙවා ෆර අවුණ මෙන්න කම්ෆතුන් අඩහම ගනිම දෙවා ෆර අවුණ මෙන්න නේෆතු මස්බෙලු ගනිම දෙවා ෆර අවුණ මෙන්න එච්චි හිෆුම ගනිම දෙවා ෆොරි බිම්මතිගේ හිඟා බිගා මුල් නිම දෙවා ෆොරි එම මිනි මී අවුණ මෙන්ගේ එකලයාගේ අවුණ මෙන් එංගේ ගත උමුගේ බදලේ ගත අවුණ මෙන්න එකලයා දෙවා ෆොරි කන්දත ඒක වරිත් මිසාත අවුණ මෙන්න බොරි කීත් මන්න නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අප්පුල ෆෙන්න අදි එකලාගේ බය මීහුන්න ඒ දෙවවා නියමත්ත අද මීහුන්ගේ මිසාලක මීහුනකි කුරින් මේ ආජිස් බයිකොත ගතිබි මේ මිසාලක ලෝෆම් මීහකුනවත මේ බරස් වල ජීෆා මීහකුනවත බොලක ඉස්සර කොන්නේ මීහකු ඒ අවුන් මේ කිතර සොලක අදීස කරන්නේ මීහුන්න නියමත්ත දෙවිය මීහුන් දෙනි කොන් කමෙත් කරතෝ බෙල් එක බොනේ තමන්න බේනවනි බකරිත ගන්න බගුණ ජමාල්තක මේගොස් නියමත්ත දෙවි දෙන් ඒ නියමත්ත ඉම්තිහානු කරව මට්ටක ජිබ්‍රීල් ෆාන වඩාගේ හැම ඒ කාලේ මීහක සිෆාක වඩාගෙන් ඒනෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු දෙවවා ෆා නියමත්තක තෙරේ මිම්මර දෙවමන් එදුනීම ඒනේ බොඩනේ තිමන් අමිල්ල මසක්දුන් කුරි මසකතේ තිමන් කලේ මසක ඔක්කොගෙන් හොදාශ අල්ලාහ් එනගේ නියමත්ත ගෙන්දෙවි ඒකලේ ෆාන ජිබ්‍රීල් ෆාන වේදාලවනේ කීක ජිබ්‍රීල් ෆාන වේදාලවනේ තිබාති හදා දෙයදනේ දොගෙක්කම ගාවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තිබාගේ දෙවි නියමත් තිබාක මෙන්න නිකුලා ගන්නවාන දෙවන මීහා සෙහෙම්බුනේ हम तिमन्ने अबिल मसक दुंगरे वदे तिमन्न मीहा गाता दिया मैंने बुने अल्लाह गालाए मिहिरी तिमन्ने अल्लाह सुबहान देबा वनियमत के मितनो मिहिर मी बकरी तका गेरी तका जमल तका मी ते तिबा हितावा मी वरक ගෙන්දාශ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එනක නියමත දෙබහෙට්ටවි එම අවුණ මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ නියමත දෙබ්වා මේ යන්නනි අවුණ මෙන් ඒ අවුණ මෙන් බොලුක zimmaate කලුවාෆ ඒ zimmaate ෆුරිහමකතක අවුණ මෙන් අදා කුරීම ඒක බදල අවුණ මෙන්න ලිබිගෙ මෙදනියම එකනේ හග්ගුතක වාජිබ් තකක
shami hama bedun tereke suwale ka me haron jehidana mendur namadu nokon hutta asur wagutu vejje nama jamaatu ga qurani mendur asur namadu to asur namadu ge fahuga mendur namadu kurevidane to මෙහර ඒක මේ බලාලායරුගේ හකීකතෝක මේ කොම්මේ නමාදෙබ්බස් නමාදෙගේ වගුතෝක කුරම අමරු කරබහමි වෙන එම්මා මෙහර මෙන්දුර නමාදු වගුතු ෆෙෂනීසුරෙන් ගොස් පට්ටන් අසු නමාද දෙමෙදුග ඒන මිකුරණී ඒ නමාදු අදායම් මිකුරණී वायत वगुत फायतो के अंदर में एने मिक्रोने कदाया नेनस बाइबे फुलो मिदाले फे बहुरी इमामी है को मी अने असुर नमाज मिसाले का मिंदु नमाज इमामी मिस्कित दायरो के इमामी हा मी अने असुर नमाज कुरा का मगाना में मिंदु नमाज निया करने के इमामी है का कुरा देने बस एक बुडंग हकीकत बलालर ए वगुते के नमाज वगुते का कुरमा बुडंग इशारा कुरा में इनमा ए वगुत फायतो मो फोग दिन अगुल में नमाज में कुरवने कदाया एने तैसे दिन هذا ابن حجر الأسقلاني يدعي فبعدين يقول تفسيرين مثالك وقتو دميجم واكم جوانيا وقتو نماذج مثالات حالة مدوري أنا هم ندمك وزور حدانة تما هم دماغ بيجي يدعي هن مي أصله ميها من دون جماعة مدية مسكتة ديرو إمامها أصل نماذج ده هم بيجي أنا من نيجان نجني بايل مرين ترتيبون إكيد ما نبي صلى الله عليه وسلم مسلمون أمي أصرنا مادو قلّي جندي هندانة تيجند تو أمي أحزاب هنقرام دوهوجا هجرن فسنا روي دوها دين إيك تكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوربي أصرنا ماده kuravvaany maguna dem e ilmari vidakam kaslaki wagutu nekkam gawanya e wagutu namade me vidalme kuran jehene e faitu namad fahum gada kuran jehene hema e ilmari devwa fa jawaba kitiya wagutu ekkam gawani nama wagutu ekkam gani ne ene yak gannani mendu namadashe nemde ganegen ena imam salam dirma fa ena sun namadu qur'ane हाँ बेदुन तेरे की तुर सवाल मी बाय दीनी प्रोग्राम तो गए बपुने मीवनी बेकदा कोरिया को देहतिम कोरे पिए यही कहने तो है असलती मी रंगलो वाह कहने दे अब्दुल्ला हमबरुबुने आस वागता की खलीफान का अलग कावने कुरब्बा कम मेरे को खत्म कुरब्बा माने कि अभी मीहा देंजे हग्गु नदी एगोता कुरब्बा थी अभी मीहा एकमुगे मी कम्मतेस कंबड़वानता यादा कुरन जे हग्गु तबडागे वाह देने वे कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला हमबरुबुने आस ගෙන්නවා දෙන්නේ තිබා ඛලීෆාන ෆුදේ මහකු ඛතිම කුරු ඒ ඛලීෆාම කිරිද කුරුවන් කියවන් බෙන් ලෝබි කුරවාති කොම්බලයකු අම කුරුවන් ඛතිම කුරවන් බෙන් මන අනිකොල කිත්මාන බියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වස් ඒ ඛලීෆාන රේ අලුකමුගා ඛතිම කුරව යනන්ත මේ එහෙම වීම දෙන්නේ විහිදුහම් කුරාෂ දැන් දෙන්නේ වියදි තිවස් මා අම කුරුවන් කියවා හිබන් ලෝබි වනේ කුරුවන් කියම ලෝබි ජෙහි පොරි මෙම්බර දැන් දෙන්නේ විහෙම වෙජ්ජියාම එහෙම කුඩ කුරම ආස් හෆ්තායක bay riwayat ke bore tinduha bete khalifa denne laisa min birwa ke bore tinduha bore avaha khatime kurun ei hewkam weteren okkamen nume එහෙම අගොණ මේ විස්නන් ජෙහනේ කීවක අවහසරවාන් කියුමේ වගත කි අස්ල කුර්ආනුගේ බාබාලේ මක්සුදා ඛිලාෆ අලිගේ ෆාන විදාල ඉන්නල්ලාහ අන්සල කුර්ආන් මානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ඉන්නල්ලාහ යුහිබ්බු අන් යුක්රා කමා උන්සිල වරතිල් කුර්ආන් තර්තිලා මානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලෝබි වඩි ගන්නමනේ කුර්ආන් බාබාලේ වුණ ගත කි තර්තිල කොෂ ආයතුගේ තදබ්බුරු කුර්ආන් මානේ විස්නමු එහෙම අස්ලකි කොම්මරයක දෙහතිම කුරුමකි ඒ මුස්තහීලු කම ඒ නොවාන ඒ දොග රංගලෝ මෞලමාත නුන් ඒ විදාලවනි ඒ කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුර්ආනක අල්ලාහ් දෙවාෆේ එකම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න අම්ර් ඉබ්න ආසස් දෙවි ලුයි කම ඛලීෆා දෙන්නේ ඛලීෆාන ෆොදේ කොම් ඛලීෆාන හෂිගණ වේ හග්ගත් අමිදරි නදා කොද අල්ලාහ් වේගේ හයි කොම්මේ මේ ෆර කොම්මේ කම කස් දෙන්ජි හග්ගු බරාබර දේශ එම්මෙ රංගලෝ ගතකි එයි ඛලීෆාන ෆොදේ මහ කුතින් රෝදේ හිෆාෂේ මහ කො හතිමක් කො මිසාලක අදි khaleefaan mi nidumo kori mane ki agon men bange ma ko tinro de ifa e khaleefaan be dibwa velu ekam ge ifa khaleefa fahun ekam datta allah kitma nabiyya sallallahu amrun duwase gaage baru du wima e khaleefa hippola arawada gannavi kitma nabiyya sallallahu devi lu ifa se kam hippu nama tema kalema ki harangal shoy me alo men ham bedun tere ka goli fawati alo me ham ko jehilana assalamu alaikum wa alaikum salam ad kombe fratto shoy me alo men ham bedun tere ka goli fawati alo me ham ko abla abdu alo men na ki ka shay izzuddin adi dr musa anwar be innevi kom suwalet to kurom be no fulwan abla alo men na ki mi alo men na abdu ge ado repeat kon ade kudakom tv a durajje wada gannawa men to fortam alo men tan kol fasewan wahaka takkala me alo men abdu ge ado repeat tv ado em ge badal ge phone un ado hala hello ade alo men sawala ki सीतिया
දේන රංගල ගොත්තේ වෙන දේශානන්ත මෙහර එබවුලව යතිම කුදින්වස් මිස්කින කුදින්වස් එහෙම මෙහර ඒ කුදින්නම් ඒ දවස්තකක බහලාගෙන නොනේ රෝදමස්තරේක නොනේ දුවාලකට්ටෝ ඒ කොම්ම කුජ්ජක ඒ ෆිදිය දෙන්ජේ මෙහගේ ෆිදිය දේන ඒ දුවහෙක රෝදන් යමුගේ කුරින්තෝ නොත අම රෝදමස් නිමෙ වයිර නිමුනීම එක්කොන් අනේ kudinnan ekkon denito noni denvi rangalu gotuki ko bata sasanto denvi noni kaichinto video tenje hene rangalu gotuki mara sasa vijja kiha waritto den kaichi vijja konki kiha waraka kongotuka madunwana gotuki ko bata adabdama awamen irad karati suwada jawab dena adashe izade ad me agon men me Ramadhaan ma hoga roda e bari halaten huregen nota daimi baje kam murun dosen pada mi ha mi ati mi ha rodan hife komme duhaka daim baliga murun dose mi hum sadi ehm bay do murun dos no vies daimi baje roda do mane ki e ule mi haka e bay komme duhaka rodan hife komme duhaka miskina ka kandino e Allah subhanahu wa ta'ala fidyatun ta'am miskin mi ati mane ki fiduya deeteden fiduya ki bunima awun minne benge kaanden jeheni mi demmege suwaluga sa misalaka miskina kaandinum evvagutto timvagutto denjeheni balar awun menge kitmana wiya sallallahu asabe kalum abu musa ashari kuravva kamaki misalaka mi awun men Ramadhaan mas nim ekkovis devidane tiris roda vejja tiris mihun gene tiris miskinu wada fan nawavis roda vejja nawavis miskinu genessa egota bakari katla kaandevvi then me magonde me hembe mige bange me migotas kurida adi do komme do hakwes misalaka rodanu ega minuhife komme do haka misa miyadu mi rode hunnan jehe do de kan wonde miskina kaddeni dero ekaka devidane ilmeri bidalwa komme ekaka kaddeni komme do haka nere kam gawane e gaagana kade miyadu agonde menge terega aslaki fidiye mi kiyani saagge deba kule hasate kuram hadu ekam ilmeri bidane ene hadu ekan yennu kaani kidatto එහෙම මේක තරේක එන කාණෙච්චක ලයින් කාණෙච්ච මිසාලක බණු කාණය ගොතු ගවුණ මේ හඩෝ ගන්න ෆදින වෙන්න පුද එහෙම කායිච්චක එක්ක බලාරු මීගේ තරේ මිහාරු අගොණ මෙ හොන්න කෙවුමුගේ මෙදුමින් වර ඒක මානකේ මිහා මති ෆෙම්වර වෙස්නෝ আদি හොටලකුම කියස් කෙවේ වර මිහාගේ මෙදුමින් වර බලාරු මේ ගාගන 30 නොත 40 කර රුපියා ඒ හේදවානේ අගොණ එහෙම මේක අනෙබ්බා එබයි කන්නේ එක මේ සවාලුගේ මේ den bay kombayto me kongo ta kote me rangali di mi rangalu gote bayan kote bashe mikan kurma demme kane izudin ishara korbi tami hare gote ki Ramadhaan mas nimigen ekkon e dinu ani gote ki komme duhokus miskinaka khandinu den ega miskinaka khandeerku balen jehene miha ki asles miskinetto faqiretto yatimetto balafa e khandina mala kam bodagone e agun benge mujtama terega miharuge halat me gota balala agun mennen e miha fan balali me miha ki wara faqir miskin ekam ga hekam ganna sei beer from men fenna manzare gotu fenna misalaka mastwada ke beenun kora mehum saun me mujtama terega bare bole e mihun ane miha getuga rahma hamdardiya kuluna ofeden huriha gottake battaritake jassage mehtu enno sagun mennaka e misalaka bunamihak mun faana gane timonne men ehin kinin e enno sagun menge zimmai miha rangalu miheko hoda balafe miheken ecche dinun ei ginafara ehen tibe mihun ega fa sab mastwata ke dikitere anekas ge lari dingam gana lari kholi fangos mastwata gane ane mastwata ke tere vetti gane hemma e de miha ki aslu hagigatu ge som miskinetto fagiretto no ta hajetterito balafe dinun emme wala kam bodogam wane ade ama ummid korane abdoge suwala abdoya hama furi hame jawab libijje kama ade mihai sama itero suwada kalwan danam bedun tenige faratun lifa suwaden alwan men mifar mendi hama be fala kurmetu kanaka gule gotun hama suwaden amas kuravva harukagen femboni kon bangi goi adu iuni e hisabun awa anga gor femfode sukali kama ekamuge sabun roda sahwa suwada ki ade rode age kamun asare qur'ane to e roda sahwane to nonto ade kuruko jawab de kamuga wanama e be fala amal kurebi rangala mane ki bangi goma ko anga gore chukala bang doilagen eni eggati enkum gawana ene eroda rangalwani rad kurma Allah wa eroda qabul kurwani ed kuruko jawab de kam gawana shayzudin miharama itur suwalaka badairuga am bedantere suwalaka mini islam deenuga tumbuli kurukon koshmaki hudda kamettoy aslaki me tumbuli kuruko tumbuli behetton me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnate kama adi ei fitratuga sunnate gotu walava fane huriha nabiyyun rasulun was me genne sunnate firhenuge sifay gotuga Aisha radhiyallahu anha daalwan edusor
edwasore mihun firihanun zinatek gotuge kuravika tumuli di kuru den mega agun megen Abdullah ibn Umar ge de riwayaten oti tumuli ge masala ge riwayata ki ge tin riwayaten asave ei me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam raskarlako mege mihko amihko ekakku de mihko ege tere ekakku hori tumuli bala matimasti ko ane me hori matimasa tumuli bala den kitma nabiyya sa nobellevi eka me riwayate sahha non kam ge mari tamitanu den agun megen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ki kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata eggota amal kurebu mattaka masekka kure ekalefan gadaha jak kuravva tanuge etanuge innawa ekan kurmatta ekan faham du kollabi ekibegen agun mennaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki insanuge tereng akhaw kurebe ma sahiba kamuga vefa ekalefan taguhari wadagen nevi gotaka agun mennaka kuradana wegen wa kantatteken non e baro devvi enonto ehme Abdullah ibn Umar ekalefan sunnata tabagen kurebe kame tumbuli men ki farta gommotte ge wa kina atam min nanga ekalefan tumbuli horiwar agun mengene alige fan riwayat ta ge bori sifa pul hor bayan Usman Madun ekit manabiyya san ekkiru bekana enonto engeni hori ekalefan urwan ki bar fahatan fedna warashe eha digen nun eha boko robes nune den hadith meti ifil liya wa shawarib anake maaf kollate tumbuli notam me matimat kurkurashe den bay me maaf kurunge managa evgoto istatte kandanwa den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam monumati ki istari ufurun ebun nahi kore Abdullah ibn Umar kottevi kitma nabiyya tumbuli furnawe sunnata tabamu gotu den metanuga sahabiyege mane ki agun me benge amal fulevs ei sharoi nassaka nassen neti vidalwa basulaki ilmer vidalwani usul fiqh ilmer vidalwani ei agun hujjataka nuwane namas me ilmer vidalwani tumbuli behtume mege muhimma kamaki ehma tumbuli bay me kuru kore ane bamhun me eba me divu kore ehma aslaki emme ala emme nangulu gotaki komme kammes ki troso egota mihema ga de hadiso maane ebko bay me kiani irshadi amurake taagati hadisuga komme ege maane ki wajibu kamennone bay me vidani wajibeke enangone hadisu gati irfan ki usul fiqh banani komme se ei qur'an vi sunnatum vi amure vejja wajib ehma e du maaf kurum maane ke ves kota tumbuli nukoshome namme sagon me benge bay din taw game hamudurum fada bay mun tumbuli diguwa gengos mi hisabe bara ehen din taw eggo mattaka hisabatta ero etumbuli wara nobehettu ei agona vesnan jehen den saafta her ko beto kitma nabiyya sallallahu teola fa fona aluwa kalefa bodugatul fona tur kure vihen tumbuli ga fona tur kurabwa kantatta kure rihti ko bara saafta her ko hunnani mi handa fenna මේ මස්සලාග මේ හගිත බලාරග රසූලාගාරිහුන් දෙ රිවායතින් එබාද රිවායත් මෙනි خالفුල් යහූද් ව خالفුන් නසාරා මානකේ තියබෑ මිහුන් නසාරා ඉන්න තෆාතුවාෂේ යහූදින්න තෆාතුවා නිමදාන මෙන්නේ තියබෑ මිහුන් මතිමස් කුරුකුරාෂේ තුඹුලි දිගකුරාෂේ එම මිගඟුන් මෙනගේ චකි ඒ තුඹුලි බෙහෙට්ටුමකි ෆිත්‍රී සුන්නතකම අලි තුඹුලි බහට්ටන් ජෙහෙනකම එන්නවස් කීද මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ ಸುನ್ನತುಂ ಅವ್ರ ಮೆನ್ನಕ ಕಂಡಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಂಬರಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಫೆನೆಕ್ಕ ಮನೆ ಸದಿಸ್ ಕೊರಬನಿ ಎ ಮೀಹಿಕ್ಕೆ ಮೀ ಹಾಶಿಗಂಡು ಬಿಸಾಲೆ ಕೈಕಲೆ ಮೀ ಅನೆ ಇಸ್ತ್ರ ಮೀ ಮನ್ಕಾನ ಲಹು ಲಿಹಯತನ್ ಫಲಿಯಕರಂ ಲಿಹಯತಹು ಅವ ಕಮಗಲ್ ಮಾನೆ ಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಮೀ ತುಂಬುಳಿಂಗ್ ಹುರಿಕಮನೆ ತುಂಬುಳಿ ರೀತ್ ಕೊ ಬಹಟ್ಟಾಶೆ ಏ ಮೊಹಕ ಮಾನೆ ಕಿ ತುಂಬುಳಿ ಕಿದ ಮೆ ದುಗುವಿಯಸೆ ರೀತ್ ಕೊ ಬಹಟ್ಟಾ ಕಮಗನ್ ಮಸಲೆ ನೆ ತೆನ್ನ ಸೇನೆ ಮತಿಮ ಸುನ್ನನ್ ಜೆನೆ ಕುರು ಕೊಫೆ ಏ ಅವ್ರ ಮೆನ್ನ ಸುನ್ನತುಂ ಎಗೆ ಕಮಕಿ ಏ ಮೀ ನಬೈ ಸುನ್ನತುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೆನೆ ಕಮ ತುಂಬುಳಿ ಬೆಹೆಟ್ಟುಂ ಏ ದಿಗು ಕುರುಮಿನೆಂ ಏಗ ಅವ್ರ ಮೆನ್ನ ಕೈ ಏಕ ನಮೈ ಕನಿ ದೆಮಕ ಶೇಖ್ ಜದ್ದೀನ್ ಇಶಾರಾ ಕರೋಗ ತಮೈ ಕನಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ಗಾರಿ ಹುನ್ ರಿವಾಗೆಂ ಆಸೆನ್ನ ಏಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಮೀ ಅಮಲ್ ಫುಳ ಅವ್ರ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂ ಒತಿ ಏಕಮ ಬೆಹೆಗತು हम बेदन तेरे गवर्नमेंट में प्रोग्राम हम फाउ सवाल करने में हम इतर सवाल करवन जहिलाना हम बेदन तेरे के फरात लिफा मिस्कितुगे तंबु नुला नमाज कुरनी कीवेतो तंबु जहानी जहा फेहुन्ननी मिस्कितुगे सीट हिफेट्टुम नोंतो नुवत मिस्कितुगे तंबु लाफा एहुन्ननी मिस्कि वरुगद कुरम वीरु कीवेतो तंबा कंडाफ सफु हदनी මෙහර මේ තිකමා බේගතුන් අන ඉස්ලාමී ෆතවාද එමමති මධ්‍යම වන්නන ෆතවාය බස්සර වෙනගත මෙහර මේ තමතකා බෙද ඕන බලාලාරුග මේ සෞදි අරබියාගේ මෂහූර් ඉල්මරිකම ගාවා මේ අනේ ඉබ්නු උසෛමී රහිමහුල්ලාහ් විදාලා මේ අන්නානි ಮಿಸ್ಕಿತೆಕ್ಕಮ ಗಾವಾಣ ಮಿಸ್ಕಿತಕಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಕಿತೆಕ್ಕಮ ಗಾವಾಣ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ತೆರೆಗ ತಂಬುತಕು ಹಿಮಿನಿಗಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸಫೇದ್ಮಕಿ ಮಸ್ಸೆಲೆ ಕಮೆ ನೂನೆ ಅದಿ ಮಿಸ್ಕಿತಕಿ ಜಾಗ ಬೋಡು ಮಿಸ್ಕಿತೆಕ್ಕಮ ಗಾವಾಣಮ ತಂಬುತನ್ನು ಹಿಮಿನೆ ಗೊತ್ತ ಸಫು ಹೆದುಮೆ ಎಂಬರಗಳು ಗೊತ್ತಕಿ ಈ ಸಫುತ ಬುರಿಬುರಿಯಗಿಂದ ಆಣೆ ತೀಯೆ ವಿದಾಳ ಹಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಗೊಂಡ್ಮೆ
මෙයාර මිසාලක මස්ජිද් නබවිය මස්ජිද් හරම බලාලාරුගේ තන්තනගෝරි තමදකාල බලාර අවුණුමින්ග රාජ්‍යක මිස්කිතක තඹෙන් නෙතේ මානකි තඹු මිහකන් ආරු ඉලොට්ටේ බුඤ්ඤස් දොගෙන්නුවාන් එන්නස් තන්තනගෝරි මිස්කි මේ හරමගේ මිස්කිත බලාලාරුගේ හමත් සෆතන් හදාෆුන්නනි ලයින් දමාෆුන්නනි හම තමදන් හිමනිගෙන් දාගොත එම ඒ මස්සලෙන් නෝ එකමුග ඉගත අවුණුමෙන් එම්රගලතකි සෆත බුරිබුරියගෙන් නොදාගොත මේ හෙදු අද තමත හිමනිගෙන් දිය කමුගගෙන ඒකේ මස්ස එබස් මස්සලෙන් නෝ කමෙන් වෙරි මෙතාලවන් අයන ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාද වජේ ෆාති හම දෙබේ ෆ්ලස් පාරෝ වඩා අන්තිය දෙබේ බේනුන් තෙර මාල්මාතට කවර බොඩ ශුක්‍ර දන්නවා අයත ආදමි දීනි සවාලා ජවාබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් ආදමි ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉරාදු කරවි අලගොම හමර මේ රමදාන් මහගේ කොම්මෙ දුවහක් වෙස් හතරගඩි බෑග තිය බේෆුන්න ගෙනස්තේනන් අලගොම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බේනමකි තිය බේෆුලුන්ගේ හිප්පුලග උෆෙදේ එක එක සවාල්තක ජවාබ් ගෙනස්තිනු ආද අලගොම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරිය දායරුග තිය බේෆුන්නන් SMS මෙදවරක තිය බේෆුලුන්ගේ හිප්පුලග උෆෙදේ සවාල්ත ෆොනු වේන අදියගේ ඉතුරුන් අලගොම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බෑරි වඩාගෙන් තිය බේෆුලුන් කුරවම් බේනු ෆුලවා සවාලිකෝ දීනි ඉල්මරින්ගේ ෆරාතුන් ඔලම් ෆිලම් බේනු ෆුලවා කන්තතන් ඔලම් ෆිලම්ගේ ෆුරසත් ඉස්මිවනි හුලවා ලීෆා ආද ආම තිය බේෆුලුන් අලගොම ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බෑරි වමට්ටක SMS කුරවවානි හතෙන් නොෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එකෙන් මි නම්බර සවාලෙ එක්කම ගවණි නම සවාල් ලියවවා ෆොනුවානි බෑරවම් බේනු ෆුලවා කම ගවණි නම නංජෙසවම ෆෝග SMS කුරවවානි අදිරාද කරව මාදමාවේ සම දීනි සවාලා ජවාබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් කාකේ තිය බේෆුනා බද්දල් කොල්ලාන මෙදුක ප්‍රෝග්‍රෑම් බෙල්ලවීති එම්මෙ හබෙලුන් තෙරන ශුක්‍ර දන්නවන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්